Remakeup ta ajawi kamadaya pauping. TTE we career anniversary miyon haira. Kamushung pau kapong limang gajialo the former MLA Alfred Kangam Atherna Gazum Sang haira. Parata ter angang naw bingwang sarkar scheme mi pokhaira. Utlawi Raimi Tarada Mati Chokali Hamsang Haira. Lake Yang Thor, Aja the Tangkhul Express Bao Ningsemla Kasar in a Bami delay, Baubing Mesaina and Nangrumsa. Ishi the Tangkhul Express with Zinkum Makang Sud Ungshung Zimik Shobering Paranye, Ayazimik Plaza, Violent Ukro Lake Kwikahira. Ranye jili shim kurung sot naw kala TTE li ka tom naw ping na rang ruma ka zip jili 44 ACUE former MLA Alfred Kangam Atherna razanga Alfred na kamatui li ka hang kamashung hi kamashung na ma kamashung ji ma kapshung na vere na ka ji hang da pau me ping na pau khami tharan kamashung li nga ningdip da ot salu yarui li kamashung hang ji thai gi ji manga ji alu da Alfred Kangam Atherna TTE wi team li ka satsanga Pau mi da kalahi na napa kawai maning mana yarui li kamashung shakwi ngasa kawai kaji hangda Alfred zang da kipa wi maram li reno kamashung hangran ji su hanglo da kazum sanga Pau kami lui ram hina democracy wi pakra kamati ngasa da hi wi pang shapi mashung da shijin kui kawai former MLA ji na kasat sanga Bible li kapi khai jansam kapi kisang tarada shini wi dija tarada katumli Kapasa kami wivang magapa hanmiaka magapa ji awi shimkuri aina matui maraga ji hila hangsangda Ajita Tangkhul li kapa kasa li kapa aina hanmi ki gaji zat kanadar kar sahira da hanga kala TTE na Tangkhul li pau mi da klai kapa ot ngarut hiena TTE lila kapa han gu unga sarano da Alfred Kangam Atherna hakazum sanga BJP Manipur State Political Programs and Meeting we Go in charge Kala Ecological Rehabilitators Association with President Michael Shaizala Ranjli Razangda Baumiwi Otsada Kala TTE na Atam Gachita Kamashung Ethical Gasa Otsaran Nuda Hangsanga Zingum Tarakawi Angsud Ungashung Mayon Gakui Sambangran Nuda TTE li Atam Gachita Gatom Midalay da Shaizana Hanga TTE we Ranjli Yaugahoma Bing na Rangurumida TPCA we Executive Secretary Reverend Dr. Mathotmi Vasha UTPC we Pastor Reverend Somika Somoshi Kala UTPC we Children Pastor NC1 Jamang Atumnala Sehasak Aina Ragatomia Reverend Mathotmi Shana Sokmi Bokmi Liga Shidri Madri Mida TTE na Sada Kala Hina Varewi Sokmi Samangruno Kala Varewi Mingdek Matay Virun Nugaja Itum Varewi Kudlaina Kajihi Hangsanga Paipali Pau Hashoklu Hangmilu Kajihi Paipali hak makeup kachi jizel kamina da sha kawai thai kawai pau hak shokhi kamadaya ot ngarut akhana da hanga Paipali gazang Matthew kapi gazang pangawi dija tharada trukli kapi khai athummi ko horji mi bingwi mangali hornga saklu chita kha athumna na thumwi kapha ot sakchi thelaga gazing ramli khalai na thumwi awali masochi katra kachi hi kathara tuili shur kawai Reverend Dr. Mathotmi Vashana TTE team li kasatsanga Ranye jili reader TTE li apong atay da odram matsumi high psychorilla ningashi pongshok ta TTE na felicitate sami haira Ranye jili Tangkhul with senior journalist pingnala TTE li tom jithai da razanga Paratatar angang naukala ava pingling John Gigi schemes habok mi haira Manipur Health Minister Dr. Ranjan Naaya Surakshit Matriva Aswasan Suman go Hoshinaw Sangala angang naw pingwang Pakawai Shokawe program G CHC Wangwai Imphal Wesley Habok Mia Community Health Center li Chili Operation Tetera Kala Minister China Shomi Haira Suman scheme hina Parata angang naw kala ava pingni aman matalakla Kamatha Healthcare Miki Kajina Primary Healthcare System hi Mathasang Palungra Kala Chiwang Healthcare Luram li ot kasana pingna Ningajang aina lunsang lak aina Ot kasatar ka saida Minister Jina hanga State li matha makeup kaji healthcare kurami kawai abongla yakchokta cha makeup kaji policies la masangla semhaura kaji hi health minister Jina hanga
United Tribal Liberation Army Udla James Wishipai Trada Medina Shokali Hamsangaira Udlawi Chairman Don Tang Singh Chit Zangda Ashitrada Medina Manipur Chief Minister and Biren Singh Mangali Kudlai Misanghaira Jiwi homecoming ceremony Aka 1st Battalion Manipur Rifles with Banquet Hall in Fali Kwikaya Rani Chile and Biren Singh Namaso Asada Kamaduli Khang Kangamuk Shawaina Kapaka Ki Kapaka Mukhiramara Kudlai Singh da Kalai Kanui Topping na National Mainstream ni Hanung Luda CM na Khangsanga With the Union Home Minister Amit Shah na Manipur li kaung li hangai kasa kangja karing karakli hanung kangai militants mainstream hanung kangai bingli now may theory aka in dangda mokap marakala atumna kashong langa hai malaysa ka atumitung li FIR la matha sang maraka jibiran na hanga Regasang hakasang jijingri ka hai kalay taran ragi gajina da zadrag hai zingum pangawi alungli law and order matha kasang wibang Regasang la rahay rada CM na hanga Geographical differences la ijilala psycho rewibang Ray sangi kaji Regasang apong kwikra jitaran ngalay katailing ngahay ngapan kwiragi gajina da CM na hanga Surrender cum Rehabilitation of Militant Scheme Revisa kahai atishuda Union Ministry of Home Affairs bi azingli hamsang kahai Gatris Pingwi Rehabilitation Benefits sada lubalak matirip milaga atumi bank accounts li Zingum matiwibang fixed deposit aina haiki gijina Stipend sada mi avavali lubating to rukudlai migasang wibang mirada hanga Hamsang kahai shipai pingji Rehabilitation gamli Zingum gatumibang pamwara kala Camp Chili Atumi Vocational Training Miki Gijina Chiwivang Screening Committee na ADG IG Special Branch Zanglaga Security Agencies Army Assam Rifles Central Paramilitary Forces SIB State Police State Administration Hikta Zanglaga Ngasandalaya Jia and Biren Singh Nagahang 2005 we militants Shaturuk Shatishat Apaka Rehabilitation Wivang Approve Sahira Jiwing a Jaili mi Shaturuk Tumraja Jishatna Rehabilitation Bakery Laga Kangajawi Yari Lungli Ungzang Hairada Hanga Ari Hang Madida Pangana Rehabilitate Samuhunda Vocational Training Quidalagia Homecoming Ceremony Jili Ministers Ping MLAs Chief Secretary DGP Police Military Officials Kala Civil Ping Nawazanga Haglak High Insurance Organization LIC agent we insurance advisor we otpam hangdale opam chiklas ten basa ka high zingum trada jishat ka high now ping wangna ot chi part time na sabai full time na sabai ot magasana ot katay sadak lay now kala katam now pray now shimyang gasang pray now retired sa ka high ping la psychorizang baina LIC na pau mi kratha ka ot hiaya masala jungda lang pay ka pai apong na zero capital business na Kala thang report sa kawaila malay mana ot sa kawai investment kathala malay mana kala IRDA license mira gratuity pension laya kaji hanga LIC ot wi maram ni gup mai thei kawai 7085 467918 ling hanwa baira Manipur Cooperative Societies kanina Regional Excellence Award sa mangaira National Cooperative Development Corporation NCDC Guwahati Narungkami Regional Awards for Cooperative Excellence and Merit 2021 Chi Manipur Chief Minister and Biren Singh na Ngaran Mia Chiwiran Chi Chief Minister Secretariat with Durbar Hall in Fali Kwikaya Certificate of Excellence Award Chi Citation Gala Saman Lubating Magada Pangamida Chi Imphal West we Garam Awang Laikai Handloom and Handicrafts Cooperative Society na Sampanga Kala Kapam Maning Laikai Weavers Cooperative Society li Certificate of Merit Awards Citation ay nalupati magami haira CM Biren Singh Nagahang Grassroots level li kasang kwiraka jaka Cooperative Societies pingna Ning mazingda ot kasatar karsai kala State li leda kalay mingjan sahay laga ot masala lega hai bing majut kwikawai screening committee la semhaira da hangap National Cooperative Development Corporation NCDC we azingli fund kami mathada masingkwila leida khlaina ka chihangda societies pingwi alungli makamishung zanga highway wangna da biran na hanga Regional Director NCDC Sebastian Joseph Registrar for Cooperative Societies Manipur Valentina Arambam NCDC kala Corporation Department we officials pingla award kami rangi chili wazanga
War on drugs we amingena police station mazemran li samdaleda Tangkhul we village chiefs ping na makamia phongsok khaira Tangkhul district li shorkar police stations kala outpost semra gachili ramna mamya manada duidak taira Ramli khangsan kala rida ka hangmalaila masem papa pai mana gachi athumna hanga Nisha Arirai Kam Kawaida Village Authority Youth Club kala Women Wing la samdalaida athumna mathala kaina campaign zatalai kala Assam Rifles na yangsang da khalaiji shapada chiefs pingjina hanga Assam Rifles na ngashun ngaya mathalak ay na yangsang da lailaka additional security forces terka masamana da athumna hanga langmaida Tangkhul we village chiefs state police force li shitkasang wat da kaji hanga paisa kaza kala Nisha Arirai lai kasali state police personnel changa sahi kita hina mishit sang bai mana da hanga Hoziki matamda mipum khudimak na hainari stay home stay safe Wahai se magun dilai adubu wahai da magun lairagata yabasu natte oiba yai yumadu da magun lairabade Mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket mana masingi kaitel Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani hojikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam section sabiyu maximum ga loinana maximum take laroi da yum tatlaroi da mari Dr. Helena Eye Care Center opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center Li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment Vivang 977-406-5535. You call Sami Pai. AFC Asian Cup Group D qualifiers with ticket claim ay na yaudalay. Salt Lake Stadium li ajuwi tarik jishatang hapoki da lay da clay. Kanji tay ngahan ji arena maning sang mithuda ticket aman makwila misho kahaina. 2019 Gum World Cup qualifiers li Bangladesh ay nangaraw laga Salt Lake Stadium li AFC Asian Cup rungi kajihina zingum kani withili India wikare international match kasaya ka country de Ningsemla ka high stage li ajugum waning gasang mathada malay thuda mijungda mara manada laidalay makhok me bingjina kamajuk meeting shini bamgabai Salt Lake Stadium jili zing rada thing pangana raing sangla bai da hanga COVID mi mawik kham lama lay thugada achawa stadium puiting ay na pamgabai na ka rang nem kamay opponents Hong Kong Afghanistan Cambodia ka thaling ataki jihauda yari jungda majihan manada makhok me bingjina hanga Jipang maningla India we match ka thumtum nga zin pungjishat makhai kata hiwangla maning ka sangjang dalaira da hanga ka tickets claim ay na kamihi host AIFF Wivang Kapala later Lakaja. Jisada claim ay na mihaya ka hosting fee Tangkhul lupa lak tharada truk West Bengal Shokali Mamiluigi Kajina da hanga. Miya kana ticket madili lang da mukhi paimara gaji AIFF na hanga. Ladushit da ajawi kamataya pauping. TTE Wikari anniversary Mion Haira. Kamushung Pau Kapong Limang Jialu, the former MLA Alfred Kangam Atherna Gazum Sang Haira. Parater Angang now being Wang Shorkar scheme mi Pokhaira. Utlawi Raimi Tarada Mati Shorkar li Hamsang Haira. Aju Pau Hen and Janghaira. Pau na da claim tum sai gorali sok min zing mishong sa serno.